مسلم لیگ نون صدر و اپوزیشن لیڈر شہباز شریفہ مزن وزیر عمران خان آچا دستکشی لوڈ کتگ و گشتگ آرز شکر و گران نیادی اگاں گرودار بوتنکاں گڑا مزن وزیر دستکش بیت عمران خان استعفی دیگ مالو کے ریلیف میں شکرا پت پیٹرورو لینے نیاداں گیشی گرام بائی بمباری ظلم سرکار چلت نکاں گنجائی شنکاری وزیر فواد چودھری گشتگ کے وکلا نیب آرڈیننس چیلنج کرنے بدلا سرکار اصلاح شور و صلاح دیاں قومی معاملہ و آئین و قانون دلدستی واسطہ وکلا برادری راشونی ذکرہ بار ایسوسی ایشن سیاسی گلا مدن اصلاح نزدیک آرگا صرف سیدو کتنا پیٹرولیم مصنوعاتانی نیاداں گیشی لاہور ہائی کورٹ چیلنج درخواستہ اوگرا گنجائی سرکار و ایک فریق گور کنک گشتگاں درخواست گزارا موقفہ گشتگ کے پیٹرولیم مصنوعاتانا نیاداں گیشی کنک در قانونی ابیل کابینہ منظورہ تیل نیاد گیش کنک گشتگاں سرکمی ملکہ گرام نیادی سببہ معلوم تقاصر بلوچستان گنشار کوئٹہ سیر شکر نیادہ پنچ کلدار پھر چریشیا پد شکر 150 پنچ کلدارہ چا ایک گفتگو 160 کلدارہ سیرے گفتگ وستگین چارو چانی چا یک سیر شکر نیادہ چلوک کلدارے دیشی گفتگ مستوں کے دمک پڑنگ آبادہ گیس پریشر کمی سببہ دمک مردمانی زارشانی کنوں کا جنگل کراسا مزندگ سرا نندانگ جتک دگ بند کتگو زارشانی درشان کتگ دگے بندگو کے سببہ معلوم جنجالانی آمان پنجابہ ڈینگی اور شانتیزی لاہورہ ڈینگی وائرس وبا دگا پنچ مردم مرگے دپار ڈیرہ مٹی کے مردمانی کچھ 673 اسلام آباد و خیبر پختونخوا ڈینگی وائرس کچھ بیش بوان وستگی 24 کلاکانی نیامہ سرجم پنجابہ 501 مردمانی تا ڈینگی وائرس تصدیق پاکستان کرونا وائرس زور پرشگائیں وستگی 24 کلاکانی تا کرونا وائرس اچھا 11 مردم مرگے دپار 588 کے کیس رپورٹ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر حساب دادے رضا سرجم ملکہ کرونا سببہ دینا مشکل مردمانی کل کے ساتھ 28409 تو سرجم کے ثانی کے ساتھ 12 لاکھ 50,155